गारिखौ लाखिफैबाय नै गासिबो बेवहायनो दंजोबो दा बे जायगाया भकतपारा गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार दायो ओइ बेलाय ओंखारजोब्बाय गासिबो ओंखारजोबनाय सब रेडि बेयाव ओइ जि इच्छा माथा मारिबाय थादों जानो बेयाव रिलेक्स जानानै पुरा माथा मारि मिथिबाय आरामसे माथा मारि थागि दे इटा बहिल आरामाव हाबा भकतपारा मैत्रेय इंराजि बिद्यालय लादो मेंबाय जिहेतु नैया जोंनिया देलायनाया फ्राय जाहैबायानो जासिगोनानो दसेनि थाखाय नैया मेकआप मेन दंखायो जोंहा सिन्था गैया गावसोरनो मेकआप खालामलायबाय थादो सब रेडि जाजोब्बाय जायो जोंखौ हेल्प खालामगासिनो दं गार्जेन सानै दङ दा बर्तमान जोंजों बरिया हेफाजाब खालामगासिनो दं जों आरो सानैया नैया भिडिअ खालामगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय था नै आरो बिथिं नाय जों दा बे भकतपारा गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दङ आरो जों दा नेक्स्ट मोनसे श'खौ लानो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय था जोंना दा लिरदाङा फैदों हनै लिरदाङा जोंनिसिम मोनफैनो हादों आरो राजिब मालाकार नायगासिनो दं जोंनि शुटिं खालामनायखौ आरो नै सिनायथि दैमारि रेडि जाबाय आर इउ रेडि सिनायथि गोख्रै खालामदो बेलाय लिरदाङा मोनफैफिनलायबाय जों दा केमेरामेन मडेल दङ टाइम एसे बोलो Subscribe my YouTube channel Bodosa Production नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जायफोरा दासिम आंनि बड'सा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला बड'सा प्रडाक्शन इउटिউব চেনেলকে সাবস্ক্রাইব খালাম সকলোলৈ বিনম্র অনুরোধ জনালো আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোৰ বড'সা প্ৰডাকশ্যন ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে বিনম্র অনুৰোধ জনালো नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाखाबाय इउटिउबाव थांनानै साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बे बेल आइकनखौबो सेरनानै होब्लानो जाबाय नटिफिकेशना थांबाय थागोन नोंथांमोनखौ आं गले गले खावलायनाय आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो बेनिफ्राय लाइक खालामना हो मोजां मोनदोंब्ला आरो हायोब्ला शेयार खालामब्ला मोजां डाइरेक्ट इउटिउबाव थांब्ला गुबुन आरो साइन इन खालामनो गोनांथि जाया डाइरेक्ट साबस्क्राइब जायो नोंथांमोनखौ बुंखाना होबाय नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों बिराद मोजां नुदों मोजां जाखा मोजां नुखागोन सिन्था खालामनानै गासिबो जगार लाबोखाजोबदों देलायनाय नैया आं लानो होखादों जिहेथु नांखागोन आरोबाव दंबावो जोंहा जिहेथु नायदों माइसानिया बारा देलायाबाबो जागोन मोजांखा नैया बारा देलायाबाबो जायो जोंनिया सिन्था गैया आरो बिथिं अंकुरखौ आं नुना मोनाखै এই আমার সানি এসিস্টেন্ট ক্যামেরাম্যান ধুনীয়া কাম কৰি আছে বৰ্তমানত নोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो এতিয়া মই এই अंकुर प्लीज अंकुर गाना लगाय दे गाना लगाय दे
रेडि जोङो पुरान बस्तु थांगासिनो दङ पुरान बस्तुनि लामायाव केमेरा पार्सन थांगासिनो दं आरो आं नेटले गारियाव थायो नोंथांमोना साइ থাকিব মই এখন গাড়ী যাম সেখানে যাবো বলো বলো নাম রাইটা গরম গরম এই নয় কোন সব আর আবার না Bunda warparani মানে lama gitu jadi kalau genteng gitu फैबाय वारपारानि बे माइ दुब्लियाव एसियाव जनाय मजाखौ दासो मोनदों एसियाव जना फैदोंमोन जिहेतु एसियाव जना फैनानै जिहेतु नैया दा बाहेराव ओंखारनाय लोगो लोगो गरम पुरा खिन्थु सान्दुं गैया जाबाबो पुरा गरम नै लाखिना दोन गारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ केमेरामेना मोनफैबाय जोंहा जिहेतु बेयाव एसे मजा जागा नुदों दा केन लागिसे जागा बरिया नांदों जागाखौ बेबायदि जागा नांदों जोंहा एकदम रेडि दा नोंथांमोना नायबाय था एसिड बहिफाले ভাল লাগিছিল এচিড বহি পালে এতিয়া আকৌ এয়া ডিচি আহি গৈছোঁ এতিয়া এচিড বহি ইমানে মজা লাগিছে এতিয়া মানে গজা পাই আছোঁ আচ্ছা हेलो ये सब बेवर रेस लाने और हिया जागा बेयावनो लानानै दोननाय बे सब बरिया समायना फोथार नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो गासिबो रेडि गैया मादि नांदों जागाखौ बरियाना आरो आगोलाव थांबावगोन दालाखै जों दा नाय नै बरिया सब रेडि जाखाबाय जोङो दसे जाग्रोना लानि उखैबाय दा टाइमा 2টা বাজিবাই जिहेतु 2 বাজিবাই জানাंगोन एसे আমি অকমান খাই লওঁ অকমান লঘু আহাৰ কৰি লওঁ আমি মোৰ বাবা আহিছে পোনা লাগিছে এয়া চব আৰু প্লাছ মোৰ ভাইটি মই এতিয়া আহি পাইছে আৰু এইফালে আছে এইফালে চব গান লগাই না মোচাবাই দাদা আৰু ইয়া শ্বুটিঙত ব্যস্ত এতিয়া শ্বুটিং নকৰোঁ খাই লওঁ এতিয়া চবে নিজৰ পোষ্টত ব্যস্ত কিয়নো সুন্দৰ ঠাই এটা বঢ়িয়া মনোৰম দৃশ্য হৈ গৈছে এনেকুৱা মনোৰম দৃশ্য আমি দেখা পাইছো বহুত দিনৰ মূৰত ধুনীয়া কৈ দিয়ক লকডাউনৰ পিছত আজি মুকলি আকাশৰ তলত চাৰিওফালে ধাননি পথাৰ আমি ইয়াতে ফটো 2-এটা উঠিছে আমাৰ লগৰখিনিয়ে আৰু সেইফালেও ফটো শ্বুট হৈ আছে আৰু ইয়াৰ অলপ পিছতে আমি লঘু আহাৰটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰূপজ্যোতি চহৰীয়া আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি আকৌ নেক্সট শ্বুটিঙলৈ আগবাঢ়িম নীল উৎপল ডেকাই কিবা মনটো কলা কৰিছে কেনে লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া লোকেশ্যন হয় বঢ়িয়া আৰু চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বঢ়িয়া বেষ্ট অফ লাক বঢ়িয়া এই অংকুৰ ফটো পোষ্টত ব্যস্ত এতিয়া বৰ্তমান জাগা পাই পাগলা হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া জাগা আমাৰ কেমেৰামেনে নিজে পোষ্ট দি আছে মৃদুল চাই থাকিব আপোনালোকে সুন্দৰ লোকেশ্যন সুন্দৰ ঠাইটো মনোৰম দৃশ্য একদম বঢ়িয়া পথাৰৰ মাজত বঢ়িয়া মানে চবে ফটো লোৱাত পাগল হৈ গৈছে আমাৰ চাইড এক্ট্ৰেছবিলাক চব মানে ফটো তোলাত ব্যস্ত সুন্দৰ ঠাই চাওক আপোনালোকে এই वारपारार पथाराव आं भिउवार्सफोरखौ एसे गोसो गोजोनग्लाय होनो थाखायनो बे ब्लग भिडिअखौ होनाय जादों बे कमप्लिट भिडिअ शुट जाजोबाखै जिहेतु बे भिडिअखौ होनायावनो आरो 15 दिनसो नांबावगोन जिहेतु बेफोरखौनो नायसाबनानै गावनि गोसोखौ एसे सुग्लाय होदो नोंथांमोना এই ভিডিঅ কমপ্লিট হওঁতে আৰু কমসে কম 15 দিন লাগিব যিহেতু এইটো প্ৰথম দিন আছিল আমাৰ শ্বুটিঙৰ আৰু আপোনালোকৰ মনৰ সান্তনাৰ কাৰণেহে মই ব্লগ ভিডিঅ'টো দি আছোঁ শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জাচিন নাইনের थाखाय गोजोन्थों साबायखर ধন্যবাদ।